Toyota je 1998. godine na automobilsko tržište plasirala mali gradski automobil pod imenom Yaris, te sa tim modelom napravila veliki uspjeh u B klasi automobila. Svojim kvalitetom, dobro osmišljenim rješenjima i inovativnošću, Toyota je pridobila mnoge kupce širom svijeta, a najveći uspjeh ostvaruje u matičnoj domovini Japanu. Automobil namijenjen za svakodnevne kratke relacije u gradskim gužvama pokazao se kao odlično rješenje, posebno za žensku populaciju. Carlander portal dobio je na test novu Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i, zahvaljujući predstavništvu Toyota Adria i njihovom izuzetno ljubaznom osoblju. Test koji smo napravili bio je najviše usmjeren na gradske uslove i svakodnevne potrebe, za što je i Yaris napravljen, ali nismo zanemarili ni odlazak na kraće putovanje. Kada prvi put sjednete u novog Yarisa, sigurno ćete biti iznenađeni njegovim unutrašnjim izgledom. Centralna ploča je izrađena od obične plastike, ali je obogaćena gravurom pa mnogo ljepše izgleda, a tu su i umeci koji imitiraju brušeni aluminijum. Većinu kabine prekriva crna plastika koja je u istoj gravuri kao i centralna ploča. Finalna obrada je odlična, pa tako da se teško može naći krupna zamjerka. Novi Yaris opremljen je odličnim multimedijalnim sistemom Toyota Touch & Go, po čemu je i prepoznatljiv. U njemu su integrisane sve stvari koje će zadovoljiti potrebe većine vozača. Toyota Touch & Go sadrži radio i CD player, Bluetooth, navigaciju i trip informacije sa putnog računara. Sistem je osjetljiv na dodir, pa pored komandi na volanu i na taj način možete birati njegove funkcije. Zvuk je solidnog kvaliteta, a mogućnost priključivanja USB stika sa MP3 muzikom ili AUX ulaz omogućeni su putem konektora koji se nalaze u pretincu ispred suvozača. Testni model pokretao je benzinski atmosferski motor koji razvija 99 konjskih snaga. Riječ je o Dual VVT-i četvorocilindričnom motoru sa 16 ventila. Odlika ovog motora je izuzetno miran rad i mala potrošnja. U rasponu od 1000 do 4000 okretaja motor je više orijentisan na štedljivi režim rada. Nakon 4000 okretaja motor postaje izuzetno živahan te odlično vuče. Ovaj motor uparen je sa odličnim ručnim šestostepenim mjenjačem. Kada je riječ o potrošnji, na našem testu Yaris je prešao oko 1500 km, od čega je 70% vožnje bila u gradskim uslovima. Vožen je u sarajevskim gužvama često sa upaljenim klima uređajem i u takvim uslovima Yaris je prosječno trošio 6,2 litara benzina. U normalnim gradskim uslovima potrošnja je bila od 5,1 do 5,3 litra. Kada je riječ o vožnji na magistralnom putu, potrošnja se kretala od 4,7 do 5 litara, ovisno o konfiguraciji ceste. Toyotin mališan uvijek je ostvarivao zavidne rezultate po pitanju sigurnosti. Prvi model na Euro NCAP testu osvojio je 4 zvjezdice za sigurnost, drugi 5, a novi Yaris nastavio je dobro utabanim stazama po pitanju sigurnosti i odnio također 5 zvjezdica. Vozač i suvozač zaštićeni su standardnim zračnim jastucima, dok je u doplati moguće poručiti i bočne zračne zavjese koje podižu stepen sigurnosti. Detalje o testu novog Yarisa možete pročitati na Carlander portalu.